panadeira! Aplauso para Nieves! ¡Ah! ¡Arre Dios! La madre que me parió. Ay. ¿Qué tal, Mari Carmen? Aló que perdiches. Eh? Aló que perdiches. Ando jodida daqui do lumbago. Bueno. Toda a vida domblando o lombo e ao final doblou, vistes? Ai, doble mulher. Sí. Eso sí que é verdade. Que levas unha barra? Bueno, quería. Colle aí, tío, que xa xa apunto que... Toma. Ai, Dios Xa mío. teño aquí os cartos. Ai, Dios chupai. Veña. Vale. Colle mai. Vai por alá, Mari Carmen. Gracias. Desorientouse, Desorienteime. Desorientouse, Sí. Mire para aquí, si jodo o dedo. Ah, está perfecta, mire, continúe. Gracias. ¿Qué dices? ¿Qué tal, Nieves? Tal. Menos mal que está a topo. Tiñas consulta, non ves a consulta, non te vía, dixen eu, onde estará esta muller? Onde estará? Encontro-te aquí no coche do pan. Sí, señor. Unha panadeira vendendo pan. Manda carallo, Sí, señora, chama a atención. Tío, que tiñas consulta Tiña consulta e non... hoxe. E non viña xa a consulta. Non fun á consulta porque teño traballo, non Xa, ves? xa. Entendes? Caiu aquí, caiu aquí. O qué? Que perdiche? Que busca? Perdi nada. É o que estás buscando. Perdín a consulta do médico, se foi o que perdín. Estou jodida daqui do lumbar. Ah, amiga, claro. Pode ser o nervo ciático que o pinzache. Pode ser, parece como se estuvera jodida. xa Ou cho que che digo. pinzaran, eso pode... Dios, choira. Xa. Botolle... Aquí. Aquí. Toma aí un pinchazo, sí. Aquí. Sí. Queres que lle botolle un vistazo? Botolle un vistazo, a ver. Ahora non podo, A ver, por onde é? ahora non podo que teño xente, ó. Ai, ven Espera aí, aí, hola. Hola. Que tal, moi buenas. Muy buenas. Que tal, encarnita? Que che tal, pasou? Encar? Que che pasou? O lumbago, que O me lumbago? dou mai o lumbago. Ai, Pero iso- hai pan igual, Sí. Panadería Niebles O está seu- cos seus clientes a las duras e a las maduras. Se tuveras un xamón tamén, pois tamén non Carallo. tiña duda. Carai. Está improvisando, É que- señor. Hai que fazer por medir. Cuidado, Hai que fazer por medir. No. Eu, desde logo, o pan Sí, mira solo unha non me cousa. corre moito. Tiña unha frase. Sí. Dixo a man a que tiña e agora xa leva 6. Cuidado, onde acabará esta señora, Sí. Teño aí os boliños. Encarna. Sí. Encarna. Vale. Pan no. Pan no. Pan no. No. Que falamos do pan? Que dá moito Pan. colesterol. Encarna. Pan no. Que dixemos? Carbohidratos complexos. Que Fuera. dixemos? Fuera. Non son tan complejos. Carbohidratos complexos, Que nada. non son complejos, é corteza e mija, coño. Sí, pero aporta moito colesterol. Encarna, a partir de ahora, en vez de comer pan, vasme comer 4 pezas de fruta ao día, vale? Veña. 5. Chao. Chao. Vamos a botar un vistazo. Vamos a botar un vistazo ao lombo. A ver. Eu noto aquí Hola, un pinchar. hola. Hola, Hola. espera que teño xente. Que tal, Manolo? Como estás? ¿Qué pedido ahí? É estranxeiro. É estranxeiro. Dime. ¿Es usted de dónde es? ¿De dónde es? Cariño, Es de aquí. vale, tío. Muy bien. Dime, Manolo. Que? Ven. You are the first time here. Está de lumbago. Está de lumbago. ¿Qué pasó? Oye, pasó? tengo que estar de Non lumbago. jodido daqui do De lumbago. lumbago. Pero teño aquí o molete reservado. Ay, nada. Don Manuel, don Manuel, don Manuel.
esa tensión temos que baixala. Nada de azúcar. Nada de azúcar. Manolo, non chupes piruletas. No. Vale. É o pan? O pan. O pan. E lle pasa ao pan? O pan. O pan non ten azúcar, coño. O pan ten o que os médicos chamamos técnicamente azúcares complexos de combustión lenta. Sabes como lle chamamos nós os panadeiros ao que está facendo usted? Tocar os collóns. É o que lle chamamos. Manolo, Ya. olvídate do pan, vale? Non Vale. te quero volver a comprar pan. Cada día 8 litros de auga. No, no. Si non eres capaz, apúntate á piscina. Veña, chao, Manolo. Ya. Veña, vamos ver os cadrís, veña. Vamos ver os cadrís. No, xa non me doi. Xa non me doi, xa... Considera que non te podes mover. No, xa falaremos, veña, vai por aí que has de ter pacientes na consulta. Pero vámonos mirar un momentinho, No, home. que xa, cando acabe, xa irei ao ambulatorio. Veña, vente. Espera, colle aire. Bueno, colle- a ver se po- collo carallo. Iso pode Estouche ser- dicindo que no, que teño xente agora, xa non me doi. Agora teño xente e non podo atenderche a ti, Pero coño. xa que estou aquí, a mí non me costa nada mirarcho. Estouche dicindo que agora mesmo non podo, que me vai vir unha xente que ten que vir o pan. E ven outra desorientada tamén. Ai, que te pasa, pobre? Sí. Que te pasa? Estás mal. Eu quería pan. Estou mal do lumbago, encarnita. Ai, Estou mal. Pan doi. Estou Pero mal. eu quería pan e non podo sen Pepa, repartirlo. Pepa, Porque como moito. pan no, eh? Pepa, pan no. Pero por que? Pero que che fai pensar? Cala un pouco, señora. Ai, Dios mío. Bueno, que es? Xe é un grupo de teatro. Madre mía. É un grupo de teatro jubilado, Pero pues, pa diante. que che fai pensar a ti que Encarnita ven a por pan? Porque eu como. Como? Que che fai pensar a ti que Encarnita ven aquí a por pan? Home, digo eu que se ven ao coche da panadeira, virá a comprar pan, digo Pois eu. non. O a que ven. Pois non ven comprar E a pan. que- e a que ven logo? Ven a polas ervas de San Juan. Ai, bueno, se ven polas ervas de San Juan pode levar, ervas. Que non pode comer pan. Pero ervas de San Juan pode levar, nada. No. E que che vai dicir eu? E onde están O que? as ervas de San Juan? Vale, unhas ervas. Teles ti? Teño. Bueno, pues váleme. E donde? Teño as... Eu non ches vin. Pero vino seu. Teño ese... Ai, como está, pobrinha, como está. Ven, ven. Teño ese aquí. Como está, como está, como está. Tes ervas de San Juan aí? Teño aquí as ervas. Madre. Aí na furgoneta? Sí. Ah, Dios mío. Na furgoneta? Outra vez. A ver. Non sei porque me parece a min que non tes aí as ervas de San Juan. Ai, como está. Eso de aí son as ervas de San Xoán. Están un pouco secas. Vale? Bueno, Pero esto te algo que fregar ben aí, así, É pa que? e quedas preñada. Vai quedar preñada se estás solteira. Eh? Se estás solteira. Estás solteira? Sí. Pois entonces tens que frotar moi fuerte. Vale?